Nasaya at tandakan, Manong Daniel. Wen, Paulan. Oh, apay, aday bagam? Awan mo't kit di, Manong. Mailiwak lang gan ka. Malalalay. Yung kailuton to'y karne nga sangpot ko. Adda natang dita, kan tinapay. Wen, Manong. Ay, Manong. Kaano ka manan nga agsubli iya syudad? Kasang-sangpot ko pa lang. Ngamti pa nagsubli ko na iya syudad, tidamdama, gamading ko. Wen, atap no amukmat, Manong. Pulan! Pulan! Ni Tatang. Nabartek manan. Masansan nga agbartek ni Tatang. No kasti nga agapo iti talon, agdiretsyon iti store, kat agiinomdan kadagitipada na nga ur-ur. Pulan! Wala, yung kasabtanan, tani. Amangan, nuwan niya ti aramidan na. Uwan, Manong. Insangpot ko ang tinubyak dito balay. Tanay, magastusan kami una yan. Iti hotel. Isu ni Nanayo Amira. Agmano kayo kun kuana, Pulan, Daniel. Agmano ak, Nana. Uwan. Agmano hak, Nana. Agkana kami. At di yung tangsitan ni Nanayo Amira, ha? Padasan nyo tangsitan, tadakas kay kanya. Ay, Anyan ni Tatang. Nangasawa pa ilang katlakayan. baybayantan na. Nukas tati pagragsakan na. Nakamamon na nga tamot itinsangpot na nga asawa na. Bigla mo ton ang nagisangpot iti babae. Kasapulan na siguro ti katakunay na ading. Maburing siguro iti biyag na. Adata mo't akad kadwa na. Ala, baybayantan. Gusto mo't gid, tapno adakad kadwana dito'y balay. Nukas jay nga awanta. Kaano ka nga subli dyan, Syudad, Daniel? Inton bigat, Tatang. Darling, si Dampay, inapoy mo pa ay. Alaman nga rudla kay. Sabaw, kaya't mo. Ay, unman. Ala, ikam to'y basit aman loko. Nagigop ka, darling, Ay, wan. Tay sweldom nga iti dua alawas, Daniel. Di ka mo nang tad, iti naudya pa nagawid mo. Ay, ekwa. Awan kayo mo't ngamin hindi nagrubo ata ka nagpasyudad, Tatang. Iso adi kayo na ikan. Itin mo nga rod itan ata na yawang kwarta kaon. Madamdaman ton, Tatang. Mangantay pa'y. Ay, di mo itantan. Itan ata na yada papanan may kaninanang yaw. Madamdama ka din, Tatang. Ita ka rodon. Diya makaura yan. Yawa mo, tiswildom. Nainayunam no mabalin ta gumata nga iti abunaw. Kanda dumapay. Ha? Ay, pulan natin ko. Pakialaman tibag ko, Jesseled. Wan, Manong. Apay nga asa nga ribula ti itid mo kanyak, Daniel. Pasensya kayo na, tada naggastosak, Tatang. Makadlawa ka. Bumasbasit mo tan, titid mo kanyak. Adda ngamin paggasgastosak, Tatang. Anyat paggastusan ba? Babae? Ha? Saan, Tatang? No babae ti paggasgastusan. Ay, magasawa ka langin. May buslat kwartam dita. Saan mo, Tatang? Huwag ngayam. Ada amaw, pangisar ka matrabaho, ija adem. Ag-eskwela pa ni ading ko. Aha, iskwela dita. Awan dita. Gastos lang. Agtrabaho kit din. Para lang ka nagitibak nang dita. Eskwela. Kaya't nang tati sumurot aya kanyak. Apay humadi na kayat ngay. Basit mati pakiporpor diyan na dito. Sungay kuyog mo ni Jesyudad ta adim. Isarak mo ka ija ti trabahon. Uray katulong ditan no isaw. Ngimato mo ti sweldo ti katulong itan. Ha? Ganday, agurnong kayo Masapal at tunggal sweldo yaw, agawid kayaw. Tagrimit kay kanyak. Manong, anya trabaho ti pangisar kam kanyak. Saan ka ngagtrabaho, ading? Ha? Api nga rin ngayong kuyog nak dito syudad. No jak mo't gaya magtrabaho. Agtuloy ka ngag-eskwela. Siyak timang padal kang ka. Ha? Amangan numarikatan ka, Manong. Nagastos tag eskwela. Siyak timaka mo. Adaasin niya po Diyos, ading. Ikarigatan ka pagadalin. Sana bale, tanda mo trabaho. Ay, Bantaur, kwartaman. Naibusan, jented ko kwarta. Ay, unay kamutan, Bantaur. Kung dirimit ka kanyak, agam biro kamut lagayam.
Ay, no kasta mo lang. Uri agsinatan. Ay, sana. Ay, unay ka na ya. Basta agsaw ka, sina ti ibagbaga. Kasano ka nagalas mo ti ugalim? Sorry nga roden nadamag ko lang, mate. Gimata nga kitipag ko. Iso anay bus ti kwarta. Ay, nagatang ka nga minagatang itibag mo, bakit? Nagado pa itibag mo. Kagat-gatang mula di na minsan ngal daw. Ita gimatang kamatayin. Naumaak nga rudan kadagi jay abag. Kaya't ko ti baro abag. Kan gumatang ak kumamot iti bistida. Mga nakakiti kasar intun Sabadaw. Anya? Ay, nasapay awang kwartak bakit? Ay kaawagam dagi jay anak mo Duadamot ngagtrab-trabaho. Nga mawa mo maitid da ken ka. Awan pa'y maitid da kanya. Hello, Tatang. Hello, Pulan. Anya kay Batan? Apay nang lipat kayaon? Naimbagtad na to yung cellphone ti karuba na kiawagan may. Nujak na kiawag, awanan. Inak malagi pa. Kwa, pasensya ka yun. Makumikom kami ngamin. Kundi kampay la makaawid. Uray di kay makaawid, agpauit kayaw. Managing bubukod kayaw. Wag utang yun na imbaga nakab ka na tao, Pasensya ka yun, Tatang. Makumikom kami ngamin ka ni Manong. Ibaga, mitikabsa mo tagpauit. Awanan. Kanayon nagngapaan, antiyo Mira, tawan may itid ko akwarta kang kwada. Ay, okay, sinanak ni Mira, basol yun Kwa, sorry nga awan maipawit mi. Intuloy ko ngamin tinag-eskwela, Tatang, kat ni Manong timang papaadal kanya. Anya! Ay, sumilagam nga awan may itid yung akwartan Ay, ambisyosa ka ba? Di mat kunakin ka, di ka nag-eskwela, tawan mo ilati magastos mao. Ha? Hello, Tatang? Naindap mo tan. Nasayaat mo. Tapno saan na kun nga ungtan. Ay, happy nga takas dyan ni Tatang. Naiduma kadagiti dadumang ama. Di na panunutan tagbalin to amasakbayan mi nga anak na. Imbes ko maamaragsakan ta makaeskwela ak nga uray saan nakatulungan. Saan takas lakagura na kami pa'y. Ang uray no kasjay. Igad ko lat tati agiskwela. Kat amok adi na kami baybay anti Diyos. Kat sapay ko tamalaw-lawagan tumot lang ti panunot ni Tatang. Nagkapoy kamutan. Imbagada lang awang kwartada, mamati kamutan. Imut-mut gayam dagi dyan anak mo. Imaladakin ka nga imot. Anya? Agawid akman lay dyan lugar mo. Ay, kwa umayak ba Agkuyog ta nga agawid ije lugar nyo, bakit? Sanayin! Awan pagpletem. Ulpud ka ngamin. Kunam ide nga agpinpinsyon ka, angam saan mo't gayam, inalilaw na. Bayam ta dumawata ka na giti anak ka. Tapno adamaited ko kan ka. Kaanon tupay ngay day ta? Awanan! Di da kan pagan dagi day imot nga nakmaw. Ading, ang ka maturugan. Saan na ka maturog ita, Manong? Final exam mi ngamin no bigat. Kastaya. Ala, kita am ti salunat mo Tapno saan ka ngagsakit. Di nakpakadanagan, Manong. Si kakit di Ang nadam ka na yun ti salunat mo. Manong, jak tumauma nga agyamyaman kan ka. Isagot kuntukan ka ti baligi. Anya kalaki din ayadin ka. Di mo panunutan da ita. Ala, panawan ka pa'y. Tapno, makakonsentrate ka nga agripaso. Nakaragragsa ka din ko. Kamaudyanan na. Nagbungan ti adu a sakripisyo ta. Sikat ikang runaan na nagsakripisyo, Manong. Agyaman na ka talaga. Para kan katibaligik. Saan la siya ka? Pati ni Tatang. Di matimay ni Tatang ita graduation ko, Manong. Baybay amon. Dita mo't mapilit. Matalaga di na kayat. Amumatan ti ugali ni Tatang. Wan matkit di Manong, noadan ton trabaho. Pagadalon kan tumat. Hi. Hello? Ada di Manong mo? Wen, anda di taunag.
Mabali na ka, Sarita. Wana, umay ka. Mapanta ni ta boarding house mi, manang. Manong, adan na talga na trabaho. Katikayat ko, agadal ka kumamat. Siyak mo timang paadal kan ka. Ay na, saan na din ko. Agyaman naklangan. Ako ngamin, ada plano min, agkasar ka ni Jana. Ha? Nailawan kami, kat masikugan. Iso ay, kalaysa ko na. O sige. Kat tumulong ak para iti magastos iti panagkasaryo. Hello, Tatang. Tasaya tay mawag ka, Daniel. Tay kwartak ngay. Untang, ikan kayo. Magkikita tayo to. Apay, agawid kayaw. Tata, ta umay da kay sukunain. Tada papanan tayo. Sa dinaw. Dumanon tayo ni Jebalay ti pakay kamangak, Tatang. Anya? Ay, pakay ka mga masasawa, Mike. Mga sawak nga minin, Tatang. Anya ka matayin. Wala nga ron, Mike, itid mo kwarta kaon. Mga sawa ka pa'y. Ha? Gastos na ita sa asawa dita. Baybayaan mong ta asawa. Itid mo lang kanya kung ti kwarta nga ramatan niyo nga kasar. Saan kayo ka di maragsakan, Tatang? Tadan apo ko yaw. Masikog nga minin tinobyak. Ay, makabuka yaw. Basta diyak kayat. Na kayo ati agkasar no kayat yaw. Diyak umumay. Bye. Ha? Ay, hello, Tatang! Hello! Manong, adda na sa pulak nga apartment apagabangan tayo. Umakar tayo ijay tanalawlawa. Ay, kwa, amangan mo diyak kabaalan ti abang, ading ko. Anya kalakit din ay Manong. Di mon problemahan ti bayad ti abang. Siyak ti makaam mo. Kwa, kasano nga ron nga makaornong ka? Balasangak, Manong. Awan asawak. Iso tumulong ak kada kayo. Panawin mo ten atap nagsubalitakkan ka. Manong, lalaki ti anak yo kini Manang Jana. Naglukmit yan, nagtatan. Uwan nga ron, nagwapong obing. Karup-rupak. Apama na makatanggad ka bakit? Agawid tayo di probinsya. Ipasyarta ti anak tayo di lugar ni. Tap na makita ni tatang ko, ti apo ko na. Agyabanak, nagawid kayo anak ko. Ay na. Ala, Ay na. nagkutong kayong matan. Kasano ajak kumutong ko, awang magluto iti kanag. Awanan, managsaksakit ako. Adon ti sakit ko. Ha? Apay, ayan ni Nana Mira. Uwan nga paiso tatang, apay nga awam mo niyan ti Mira. Awanan na. Nabayagan. Pinmanaw. Nagsina kami. Anya? Ay, pakawanan da ka na ko. Nagwali na ka na yung kada kayo ide. Tatang, Pinaritan ka pa yan nagadal pulan. Ang ita, napintas ka nung tisaan mo iti trabaho kung nadya kasinsin mo. ay, uwan tatang. Kat ni Manong tinang paadal kanyak. Daniel, anak, agyaman nakta tinulungan ti adim Diyak kaya't amay tulad kanyak, ti kabsat ko tatang. Isungay ka rigatak, apinagadal. Nagsingpet ka akabsat. Ay na. Ala, agrobot kayo nga ro tatang. Tayin tayo agpa-check up, tapno agimbag kayon. Agyaman na kada kayo, anak ko. Itatanay imbagan ni tatang Manong. Mabalin mo ta agtuloy nga agadal. Siyak ti makaam mo iti magastos. Anya? Ay na, saanan. Agurnong kakid di. Adamo trabaho. Masuportarak mo ti pamilyak nga urewan adal ko, adin ko. Ala, tangay di ka mapilit nga agadal. Dagitin to nga ron ka anak kak titulungak nga agiskwela, Manong. Ha? Nakasingsingpet ka ngamin kanyak. Iso akayat ko tagsubadkan ka. Saanan? Basta no anya timbagak, aramidak, Manong. Tulungan kayo. Kastamot tan ti amata. Siyak ti makaam mo kadagiti agas na. Agyaman na kading Nakasingsingpet ka kabsat. Kastamot kan ka, Manong. Patpatgan ka akabsat ko. Patpatgan ka mahit, ading ko.
Piron, awan ka di pa ay. Awan pa'y nga rod, Nana Ising. Plano mi nga rod ti agpakita ko maiti doktor. Tapno maamuan mi no asino ti adda diferensya na kada kami nga agasawa. Apay, di ka mabutag, Piron. Ha? Anyat kaya ti asawan? Kasanaon, no si ka ti maduktalan nga da diferensyada. Ha? Di ka mabutag, nga mga no panawan, when no sinaan na ka ni Kardeng nga asawa. Anya nga rod ti aramidan mi ngay, Nana. Mangampun kayo iti agbalin nga anak yaw, tapno agsikog kamutin. Anya? Ay, wan! Adaon tinaobserbara kakasta. Kita man ni Inga, nabayag sada na adaan iti anak, nilakay na. Idi nangampun da iti ubeng, ay saus, nagsikog butain. Ket amam, nagsasarunupay dagiti anak da. Pito, dagiti anak da. Maikawalaw, tayo inauna nga inampunda. Aywan, anya. Kuwan, saan laan ni Inga? Tayo napaliiw ko akas tabiron. Jay pa'y kasinsen nila kay ikaw. So ati makunak, nasaysaya at siguro no mangampun kayaw. Iti ibilang yaw nga anak yaw. Sige. Bayan nyo, takasaritak tuman di asawak, Nana. Amok man, wanya ti kayat na mapasamak. Asino nga rin ti ampunan tangay? Narigat mo ti agsapol iti ubing ampunan ta bakit? Kunamot ni Nana Ising at tumulong agsapol iti ampunan talakay. Wala, tanay, ato ti trabaho. Diyak lang masagong ti mapanagsapol-sapol iti ubing nga ampunan ta. Amumot nga awan ti inanak. Tano kastoy ako ding tilugan kat agre-preparak bakit? Mayat ka amang ampun ta iti ibilang tanga anak talakay? Wan. Awan problema kanyak. Mayatak, bakit? Akin balay dito'y, Nana. Balay, tay kaanakan di dakay. Ay, mabit lang, tagtuktukak, wan. Sapay kumaat, madanon ta ti kaanakan di lakay. Ay. Ha? Ne, da kayo magayam, Auntie Ising. Sumra kayo, ha? Ay, agyaman kami kaanakan. Kaduak ni Veron. Ay, antay anak mo nga'y balasang kaw. Ay, daijay indahyon na, Auntie. Ay, damag kaw. Kaya't mo ka no nga ipaampun ti anak mo. Pudno aya kaanakan. Ay, Auntie. Kayat ko nga ituloy ngamin ti panagadal ko. Anya nga iti ko na ni nanang mo. Naimbag man no manugot nga ipaampun mo ti anak mo. Kinasarita ko nanti, kat manugot mo't. Kasta ka day. Ay, iso nga imay kami, kaanakan, ta agsapsapul ngamin ni Veron. Iti ampunin na nga ubeng. Tawan anak da ken nilakay na. Sige Auntie. Diyak kumakayat nga ito ti anak ko. Kapilitan Auntie. Tani, nagrigat mo ti panagbiag. Kahit ko nga ituloy ngamin ti panagadal ko, Auntie. Di kagdanag. Tasan mi abaybay ante anak mo. Ikarigatan mi nga ito dami ng kasapulan na. Kang runaan ti edukasyon na. Agyaman kapsat. Sige. Agsarita kami nga rod kan ni nanang mo, kaanakan. Veron! Ayan tayo gatas ni Aran ngay. Iyag mo na, tanay. Mabisin sana talaga. Di mo tagsardungan nga agsangsangit. Umayan, Kardeng. Nala, agsusukan balong. Kita nabisin nga paiso. Ay, kaasimot da ito nga ubing lakay. Pinanawan ti amana. Ay, kat. Ayan na nga ita. Tayo nakasikog nga rod kan kuana. Pinanawan na nga rod. Ay na. Manipod nagsikog, saan ka nun ang nagpakpakita ti ama ti ubing? Kasi ang rod no kasta. Ni, aldawan, di ka mapanagbiyahe aya? Ay, madamdama pa si tata. Iliwak pa ito yung anak ta. Makapaayat, bakit? Agas ti bambanog.
Nakabangbang luto anak niya. Kumay ka man anak ko. Nay, bakit? Abay, anyat mapaspasamakan ka. Nasayata dakan karding. Napintas adamag. Nagkapo kami kaniaran iti health center. Masikugak. Nasurukan na may sabulan tininawag. Agpaiso bakay. Agyaman anak. Adanton anak ta. Anak ta, nagtaod ka data. Wan nga rod. Kamaudyanan na. Napatganan tinabayagan at tartari kagayan ta. Adakon bakit? Ayan ti anak ta. Aday jay krib na. Agay ayam. Kastaya. Adain sangpot ko nga ayam na bakit? Ingat hangak iti kanan na. Niaran ngay. Ingatangam mat. Sana. Di na mudla kayat da ito'y. Iso adya anak talatan bakit? Aran, uston ti sekundarya nalpas mo. Agpatingga ka la ijayan. Tati adem ti agtuloy ti kuleyo. Ha? Nilaangan manong aran ti agtuloy nga agiskwela, tatang. Kasla marigatan akmut laeng agkuleyo. Kabalam day ta, sadot mo laeng. Marigatan ak nga ro, tatang. Ni manong aran laengan ati pagtuluyan nyo. Ibagak tulatan no kayat kumanan ti agiskwela. Basta si kati agtuloy nga agadal iti kuleyo, Mimi. Tulungan naklangan agtrabaho si kaaran. Sumurot ka kanyak nga agbiyahe, ta si kati agbalin na konduktor. Nalawag. Uwan, tatang. Karding, nalalaing ni Aran ngam ni Mimi. Nakita mo't dagiti grado ni Mimi. Pasig apasang awa. Ngam ni Aran, nangato dagiti grades na. Tamay sa kadagiti kalaingan iti pagadalan da. Di ka nagpalpalikaw, Viron. Amok ti kayat mo nga ibaga. Ani Aran tinalaeng, ket ni Mimi ti awan ti amuna. Idaon mo mutlauna yun ti mismo nga anak ta. Diyay ket ampuna yun ti daydayaw mo. Saan nakasta ti kayat ko asawan? Tangay saan na kayat ni Mimi ti agiskwela? Apay no nilangan Aran ti pagtuluyan ta. Sumarununton ni Mimi. Ay saan? Pilitin ta ni Mimi nga agiskwela. Masapol ngagtuloy iti kulehiyo. Pasensyakan Aran sapay kumata saan ngagsaksakit tinakam mo kan ni tatang mo. Saan nanang? Amok mo't amarigatan kayo. Naggidan kami ngagkuleyo kani ading ko. Bayam, tanong makaurnong tayo. Sumarunukan tumot lang agenrol. Aran, darosam, aldawad, intag biyahin. Uwan, tatang, umayan. Sige nanang, ing kami agbiyahin. Ala, agan-anad kayo kan ni tatang mo Ayan manan ni Aran, Viron. Domingo ita, lakay. Amumot atunggal Domingo kat masapa amapan iti simbahan. Tag-practice da kadagiti kakadwa na acquire. At datalinto ng agkanta. Iso amay sadya anak ta kadagiti mararamat iti simbahan para lead iti kankanta. Adulamin da ita. Andaya tangdan na, amapan agkanta-kanta dita. Iji overpass ati pagkanta na no kayat na. Mangitaya iti dua abaso o nulata. Tapno makaurnong iti kwarta. Ay na, baybayam ka din. Itad mo ti hilig na. May mayat na jayan angam ti mapan agbarbartak dita. Isupay ko mati mapasadaan mi ita. Ay na, aginanakamot Kan daw para kan ni Apo Diyos ita. Ikam kumamot iti oras ti Apo Inta makimisa. Sikan masadutak. Isuntumot lang ay sutibiyag. Nga oray di Domingo ka nga agmisa. Nakagaw kayon, mangantayon tamabisina kaon. Nala, sumango kamutan, si Kalatur Urayan min karding. Mangantayon, mabisina kon. Mabiit lang. Agkararag tayo pa nga muna. Ading, tatang, nanang. Adula amin nga mumaran. Ing kararag mo kumaitayin tawanak pa'y. Manaktak ka, sapay nagatidog ti kararag mo.
Matuo ka nak nga gururay. Karding, anya ka kadi. Ay mangantay kay din. Agkarakararag kay pailang. Inton malpas tayo amangan, sakay kararag. Manaktak kayo. Nginay, ano pa ti aramidag. Darasam kiti timangan, sika aran. Tawasingam tayo lugan. Sika mo't mime, ag-review ka iti eleksyon mo. Tapno na laing ka, di pagadalan nyo. Wen, tatang. Nanang, happy birthday! Ay ala, wan ngagpaiso. Kasangay ko gayam ita. Ay na, nalipatak pa'y kit din. Anyan, pati kasangay yo, malipatan nyo, nanang. Ay, uwan gayam, nanang. Ada na patag arigalok kada kayo. Ha? Dito yo. Ni, Biblia? Unang, noon araramido nyo, agbasa kayo. Tado ti maadal yo, iti Santa Biblia. Ada pa'y may sa ditoy, itad ko ni tatang. Sa balin tumot itad ko ni ading ko. Napintas nga minti agbasa iti Biblia, nanang. Adun ti nasursurok maipapan ka ni Apo Diyos. Babaan iti panagbasbasak, iti nasantuan na Biblia. Nanang, kwartayo man. Ni, katno kahit itad kulay di kalman iti kwartam. Ada bayadak iti eskwelaan. Ikanda ko na, uray 2,000 lang. Pangalaak ngay, kat intad kumutan kan ka. Manunti ka sa pula, mayami may. 2,000, tatang. Ay, Netoy. Wow! Sana all. Agyaman naktatang. Sige tang, tinakbayadan ng tayo babayadak iti pagadalan. Babus! Inikamlatan. Adi mo pa'y dinamag no pangaramatan na iti kwarta. Langag mo mat. Sana ya. Pagbayad na kano iji eskwilaan da. Wan ang kadawdawat na lay di kalman. Nagastos ti ag-eskwela iti kolehiyo. Bakit? Sana balay ta masukatan to. Gaggagatak man ti agbiyahe. Tapno maitid ko amin nakasapulan di anak ta. Di karumurara na tada papananta. Ha? Domingo ita tatang, mapanak inyo simbaan. Aglangan ka pa lang, ta importante ti papananta. At arkilata, mapantayo di laon yon. Dakal ti itad da dya kumpadre, tagalanti da jay. Kuyugo na, sikat ag-helper. Tatang, kuwang amin. Ay, di mo ipilit ti kayat mo si Kaaran ha. Abangan no makabil ka. Kardeng, anyaman daytaan. Taman anak mo. Simbahan latan ti ada iti ulo na. Di pa ilang arod agpade unog pastor. Papanan nyo ngamin ayak at Domingo ita. Adda nga rod arkilame. Kaya awang kwarta kon. Amang dumawat tumanan ti anak mo. Awan may tad kon. Ala, ingka magpunasan ng jilugan, aran, tarong wartan. Hello, Nana. Ay nay dapaw, Biron. Nabuya ka kadiitin news iti TV. Ni, saan, Nana? Apay aya? Ay nay, napunakong. Ay, Kardeng, nadisgrasya tilugan da. Ay, Anya? Saan? aday di ospitalan ti asawam. Ang aran, saan dapay kanwa nasarakan? Anya? Nanang, ni Manong aran ngay. Nasarakan da ka din. Saan pa'y nga ron anak ko? Matapon daan natin nagitirangkis. Iso madama pa'y latipan ng sapsapul na kalkuana. Anya? Si bibiyag nga tabay ni Manong. Naayat unay ti Diyos. Amo ka di na baybayan dya kapsat mo, anak ko. Nanang, Tang, nakaringan ni Tatang Nanang. Veron, Mimi, ayan ni Aran. Awan pa, isan na pa nasarakan na kay. Pakawan hendak. Basol ko, nadadaga sa mapasama ka ni Aran. Tatang, Basol ko. Di kang sangit. Tama nga no makapadakas kan katikas na. Agkararag tayo kit di. Dawatan tayo tika si ti Diyos. Amo ka di na baybayan ni Aran. Isong agkararag tayo.
Dahito iti dawat mi, itinaga niya po mi a Hesu Kristo. Amen. Amen. Ala, rumortan dito simbaan anak ko. Agsublitan ni Diyo ospital, tayo takitaan dya, ma'am. Wen, nanang. Umay kayo, nanang. Ayan nga tangoy ni manong ko. Ala, di ka agsangit, Mimi. Tapat siya ka sana baybayan ti Diyos ti kapsat mo. Naya tunay ti Diyos. Amo ka di na baybayan ni Aran. Ibagpagadamit nga mangan kanuno na tayo ni manong nang. Nangatong amin tirangki sa nakat na ganda. Basta patsyenta si bibiyag ti kapsat mo, anak ko. Di kag panunot iti negatibo. Basta si bibiyag ti kapsat mo. Si bibiyag. Nanang. Nanang. Ay na po, Veron. Mimay, nasaya at nakita kayo dito'y simbahan. Apay ka din na naising. Ay, ni Aran. Ay naapaw, nasarakan dan. Katay na. Ay naapaw. Apay, kumusta tanak ko? Kanayan na. Ay na. Ay, ada ije ospital Anya, Ay. kumusta tanak ko? Kumusta ti kasasaan na? Ay naapaw, ay na. Hey, sigurado amakla at kayaw iti daytoy ngay baga. Iswa pa nga asiyo Tadi kay kumamakmakla at wine. Mabalin ka di. Idiritso yun ti kayat yung ay baga, nana. Di kaya nagpalpalikaw, pay. Ay na, apaw, ay na, di kay siguro mamatay. Hagam, hay, awan na pulos ti sugat ni Aran. Katada itay di ospital. Bambantayan na ni Karday ng ospital. Anya? Ayaw. Agpaiso ka ti dadangin bagayo, nana. Wen ko naklangarudan. Malala, mapan kayo ni ospital. Darasin nyo ki iday. Ay na, anak ko. Agyaman tayo iti Diyos tawan da kasi napasamakan ka. Nanang, amok anya po Diyos tinangilisi kanya, iti mabalin apakaisagma ka. Ay na, Aran. Anak ko, agyaman tawan da kasi napasamakan ka. Untatang, tinarabay nak ti Diyos. Manungaran. Kasanwa nakalasat ka iti dayjay disgrasya. Sakbay ti disgrasya, timpwa ka kon. Tanakasabi tak idi, tasakot nga ro ti helper ni tatang. Idi nagriyaw ni tatang, anang ibagang awan ti preno ti lugan. Timpwa ka kadagos, sak ti maray nga imadayo. Gapoy ti dandanag ko, jak na puutan ti imadayo. Awan mo't nga min cellphone ko apangawag ko kumakada kayo. Ay na, agyaman naktawan da kasi napasamakan ka. Patawanan na kanak ko. Dandani ka na isagmak, gapo kanyak. Tikit di pagiyo ti panunutan nyo tatang. Tani, medyo grabe gayam ti napasamak kada kayo. Una na ko. Abangan mo mabayag sa makapag na. Na fracture ti tulang dagiti sa akak. Tatang, Umasidag ka man. Tarakupan ka, anak ko. Pakawanan na ka. tatang, Sorry. No saan napatas ti panang ipatag ko kada kayo kani Mimi. Angam na amiris ko asan arumbang ti kasjay. Patpatgan ka. agyaman tatang. Italamanan namang ngagkuday ta abalikasyo. Apatpat gandak. Pasensya ka na, anak. Tasaan ako na makatrabaho. Kasanungatan ti panagadal yaw. Di ka agda nagtatang. Ag self-supporting ak. Uray siyak tatang. Ha? Kayat ko ti makaadal. Tanarigat gayam ti awan adal na. Nang nangruna kat kastan ti kasasadyo tatang. Masapul matulungan da kayo. Isu nga ikarigatak ti agadal. Ala, sapay lang ko mga ron tamatunuyyo dagita nga arapa apyo anak ko. Kat ikarigatak mo ti makatulong kada kayo. Para iti panagadalyo. Kasano dayto yan lakay. Panagbabayad manan iti abang. Ngamawan pa'y pagbayad tayo.
Ay, dahil tangar ti pampanunutak. Naggapuak ita iti balay da pare ni Store. Ang na ko na ti asawa na asaan pa asimbang puwet. Iso adyak pa naala ti sweldo. Kasta ka di. Ay na, sigurado ang makapungtot man ni Manang Nancy no awan ibayad tayo. Kasaritan pa lang ni Manang mo, barang maawatan na. Nasaya at ano maawatan na. Among matay jayan. Awan kabsat-kabsat wano kinabsatan kan kuana no maipapan iti kwarta. Anya? Awan man ang tipagbayad yu, Lydia? Manang, Ayunay mo't daytan. Saan kayo ang nakabayad itinapalaba sa bulan? Ita, awan manan? di ka madanagan Manang. Apaman ama itad da pare ni Store titangdan nila kay ko. Umay kunto ibayad asigod kan ka. Ayunay mo't daytan. Siguraduam laeng, Lydia. Tano saan? Pumanaw kayo laengan ditoy. Ado, ti mangayat nga agabang. Saan laeng ada kayo? Lukas tan tumot laeng nga marigatan kayo amang ted iti abang yo. Ijay kayo laeng nga nabodega nga agyan. Ijay asidag ti pigere. Anya? Ultimo danom ken silaw yo. Siyak ti mang bakbak up. Ala, urayak ti abang yo aging gainton Sabado. Ngam no awan. Umakar kayo laengan, ijay baba. Nanang, apay anak sangit kayo itay. Ada ka di parikutyo. Awan anak ko. Ala, ingka maturo ka nuwan. Amangan mo't no kinabil na kayo ni tatang. Isungag sang-sangit kayo. Ay na, saan anak ko? Saan na maaramid ni tatang mo dahi ta kanyak? Adala pang panunutak. Ala, ingka maturo ka nuwan. Isungay baga kadakwada. Ano saan da pa ya makabaya daging gainton Sabado. Umakar dalaengan ije baba. Ije bodega. Tauray saan dan nga agabang. Anya, ay unay kabatan bakit? Kabsat mo ni Lydia. Agam apay adi mo man lamaawatan. Ay na. Amumeten Ben. Ano maipapan iti kwarta ti pagkasaritaan? Awan kapsat-kapsat. Obligasyon damot na ijay. Isuarong banglaang nga isa pulan da. Naku naman nakisarita da kan ka. Ngawan pa'y pagbayad na. Unay ka na ya. Ay saan? Marwam da unay nukastan akanayon. Agtrab-trabaho da mat kinilakay na. Ang no apay ngawan mo't kwartada ang mabatbati. Ay, Sabado itan, ngam awan pa'y mo't ni pare ni Store. At dagayan na tayo akabagyan na ija ilida. Isungaging ga itakot awan pa'y. Ay, kasta ka di. Sapay Sabado ti imbaga ni Manang Nancy pa nagbayad tayo iti abang. Itin mo pa ilatay sa nga ribo bakit? Inutang ko ni Manang Lisa day tay. Pang-abastutay ko ma. Ala, i-advance mo. Sigurado ang makapungtot mananday jay. Anya nga rod. Isa na balay, basta sumangpot ni pare ni Store. Bayadak ti abang tayo. Anya? Imbagak matkin ka. Nga ita Sabado, naska na bayadan nyo amin ana urnong nga abang nyo. Saan ka di? Manang Nancy, yurayo kumabasit. Sana bale, bayadan mi mutlaeng. Ay, nauma akon. Kanayon mutlatan nakasta ti bagbagayo. Kasi tinakunak. Ado ti mayat nga agabang dito'y balay. Manang, Ala, no kasta mutlaeng. Umakar kayo laangan ija bodega. Irugi yun inton bigat ti mangyakar kadagiti arwatan nyo. Manang. Awanan ti ado nga saw. Nasa isaya ati jay, tauray libre ti pagnaidan nyo. Silaw laang akin danom ti bayadan nyo. Apagiso, adda na kasarita kasumukat ijay silid apanawan nyo. Ay na, kasta ka day, Lydia. Ayun, ay mutin na jay akapsat mo. Awan na talaga ti konsensya na. Uwan nga rod nana. Ang anya nga rod ngay. Dakila talaga tinagbaliwan na, manipudrimang ay, ti panagbiag na. Uwan nga rod nana. Saan mo tasigod akas dyan ni Manang ko? Anyan, binaliwan ti kwarta, ti ugali na. Halakit din.
Isimpatan dagiti arwatan niyo. Tatulungan ka amang ibunag ijay baba. Kasi kamay. Sa payawan nila kay mo. Ay, wan nga rod Ay na, agyaman nak unay kada kayo, nana. Nalaala. Awan anyaman na nakaw. Tatang, mabayag tayo kadi nga ang naad ditoy. Ha? Ngamin, nagbangsit mo tirugit ti baboy. Asidag tayo mat dito'y pikiri. Ay, di ka madanagan anak ko. Doon to nawadwad akwarta tayo. Mangsapulak iti napimpinta sa bagyanan tayo. Tapno makapanaw tayo to ditoy. Wan tatang, jak ngamin makaanos ditoy. Ano san tayo pailang anak? San ngagbayag? Umakar tayo. Talagang awa ng tinabat-bati akong sinsyam, Nancy. Di ka kadimasyan iti kabsat mo kan iti pamilya na? Talaga gaya mapinapanaw mo ida iti second floor. Ay na! No day talamanan ti pagsinong batan ta na saysaya at laeng no panawan nak ditoy. Umuna ka na maturog no day ta ti kayat mo. Anyat klase a panunot ti addaken ka. Ipagapumet kuman taada anak da. Imbag kumano saan met nga asidag iti pigire. Kaasida mangang angot kadagiti rugit ti baboy. Oho! No good payer da kuma. Sana napasamak kadakwada ti kasjay. Ang pasig damot akari. Tunggal mapanak agsingir agkarida. Ngam awan mo't matungtungpal. Kat mawatam kuma Saan met nga inaldaw nga datrabaho ni Samuel. Isuda pa'y kit din ti sakit mo. Apay, napatpatag da kadiken ka. Ngam siyak nga asawam. Lydia, awan ka di panggap mau amanggay. Ay, oray kayat ko ti manggad, nana. Ngam, awan mo't nga rod mangitulod kan mangsukon kan ni Rika iji pagadalan da. Anya, ay no day tala ti parikot mo, anak ko. Mabalin ko mo't adagasen ti anak mo dito iti agsapa. Total, agitultuludak may iti inaldaw iti apu ka o dagasagtun Sigurado kayo, nana? Kauwain, awan parikot iti daytali dya. Isuamang sapol kakit di iti panggedam. Iti kasta makaurnong kayo may. Ay na, agyaman ako unay kada kayo, nana. Nakasingsingpot kayo akaaro ba? Ay na, nakaragragsakak unay lakay. Naawat aki di nagaplayak at trabaho ija ili. Kasta ka di ba kahit? Ay, nasayat Wan, kat mabalin kun ti mangrugi intun bigat. Kasta ak mait. Nakaragrag sakak mait. Gapot da impasa ni pare Binji a kontrata na abalay. Di na ngamin masango. Iso nga impasa na kanyak. Kasta ka di? Wan ba kahit? Ay na. Iso amang sapulak man iti kaduak. Tapno makarugi kamen. Kumusta ti may saldaw mo ba kahit? Ay na, nasaya at latamot Mayat ti trabaho. Kat kumusta mo ti trabaho? Day tangarot ti dakil pagyamanak, tanasingpet yaking balay. Ay, kat nasaya at ano kasta? Baknang da, napakumbabada. Agasem, nonya ti kanenda, isumay ti kanan Kinapudno na akin, nag-advansak iti kwarta. Gabuta, kasapulak mo tapaswelduan, nagati labors ko. Antoy, damo na bati. Dayta ni. Ni? Kadun samot dayta na kay. Dakil mo ti kontrata. Kompleto mo, dagiti masapsapol iti balay. So, awanan tinas ka nagatangam. Ibang kumlangan. Inayon mo iti savings ta. O sige, kasta taramidak. Lydia, di ka kadi si Marsarungkar, ijay ayan damanang mau. Ay, saan pa'y nana? Apay ka di? Magka impandakan ni Manong mo ben, ijay ospital, idi kalman. Ha? Kasta ya? Anyat na pasamakan ko na? Jak amaw na kong taday talaang muti nangag ko apagsarsaritaan da itay limaba sa kijay store. Ay, apay nga tangay. Anyatin na pasamak ka ni Bayaw. Ay, mapanak tuman inton bigat. Inak to sa rungkaran, ida. Alawan, napimpintas nga agpaisaw no mapan ka, ta sa rungkaram ida na kaong. Ala.
Uminom kan iti danom lakay. Tanalpas ka matan, anangan. Iyag mo nga rodan pa kahit. Iyag mo tiagas ko. Uwan. Naimbag nga orasyo. Manang Nancy, bayaw, kumusta? Lydia. Ay na. Imayak, tanadamag ko nga ada ka no rikrik na Nagyaman nakipag. Nalagip na kasi narungkaran. Wen iso na laang, tane, agmay may saak ngay may. Saan na nakasurot ni Samuel, tama kumikom iti trabaho na. Kastaya. Ay na. Agad, kumusta kan ngay bayaw? Manang, kumusta? Aday ta. Ada kumarkaro mo ti sakit na. Kasta iya. Ay, naku na nga rod ti doktor. Anas kan nga agdialysis ka no. Kat, iniinutin maibibos ti urnong mi. Gapo iti agas na. Santo pa'y dakat agdialysis. Ay na, andya ka mon. Ay, anya nga ron ngay. No iso ti pagsayaatan na kat aramidan nyo. Ay na po, kasano da ito yun ngay lakay. Danda ni maibusan ti kwartatay di bangko. Kanya nga rod. Saan ako nga agpadialysis ba kahit. Saan nga rod ang mabalin? Naskan nga agtultuloy day ta. Naku naman. Adandanin maibos ti urnong ta. Di ka matanagan. Ado ti pamuspusan no bilang laeng. Naskan nga agtultuloy ti panagdialysis mo. Damag kong ilaklako gayam damanang mo anan si tibalay kan lotid Kastaya. Naasinot nang ibagakan ka. Ni pare ni Store, tanasabat ko itay. Ay, naku na nga ni Manang Nancy ang naibusan at talaga ti kwartada. Napanamin iti agas ni bayaw. Anya nga tanong data ti manggatang, nupod nung ilaklako da. Ay, kaya't mumutayan no bilang. Eh, kinwa na. Siguro ki umdas mo tanti urnong ta. Diyay plano ta gumatang iti lote pagpatakderan tayo iti balay. Ibayad tayo lang kadamanang mau. O di makatulong tapay. Ay, sa bagay matkit di Alang rod bakit? Inkanto man kasareta ni manang mo. Noon niya talaga ti plano da. No kaya't yu manang. Da kamin ti manggatang iti balay kan lote yo. Lydia. Kinapunno na. Plano mi kumatimang sapul iti gatangan mi alote. Ngam, nakunayo mo't nga ilako yu ti balay yu, di da kamin ti manggatang. Sige. Amo kadakkel ti urnong yu iti bangko. Iso nga, amo kakabailan yu abayadan. Saan matadakkel, manang? Basta damat. Umda sa pagbayad mi siguro dayjay. Oo, sige. Ayabam to nga rod ni Samuel. Tapag sasaritaan tayo, ti maipapan iti dayta. Yehey! Nakaragragsakak, nanang! Gaput tamadaan tayo mutan iti kabukbukudan tayo abalay. Wen, anak ko. Makapanaw tayo matlangan diti bodega. Wen, anak ko. Kat iti ka ano man, saan tayo na basta mapapanaw ijay. Gapot bukod tayo na balay kan lote. Wen nga ron. Sana kasi ti sigod. Ano kunada apumanaw tayo kat masapul apumanaw tayo. Kahit kaano ti panagakardali dya dito, bakit? Naku na namot ngayon tun Sabado ka no. Ta ira na nga awan pa'y trabaho ni Dakay na. Kan nakasaritam ka din ti kabsat ko, may papan iti panagnaid tayo pa ilakad ako ada. Wen, nakasarita ko ni Juby. Awan parikot iti dayta. Naku na namot ang nakasarita nan ti asawa na. May papan iti lugan ang maaramat nga agibunag kadagiti usar tayo. Nasaya at no kasta bakit? Ni, bayaw, Manang Nancy, apay nga gimimpaki kayo matan. Saan da kayo matapapanawan dito eh? Adyot kahit mo asawan, adin ko. Nagsaritaan min nga agasawa ti may papaniti dayta. Agnaad kayo iti second floor. Iti sigod nga inabangan mi. Saan kayo napumanaw? Wen nga peso, dito tayo amin. Agnaid kayo, ket libre. Saan kami nga agsingir? Tulong min kada kayo, manaw. Ay na, aya.
Samuel, ading ko. Agyaman kami unay, iti kinaimbagyo kada kami. Iti laksid dagiti panaglablabas ko, iti kada kayo. Ha? Samuel. Aklunag, ado, dagiti nagbasulak kada kayo, iti kalabas. Namimpinsa na pinagbaliw ngamin ti kwarta ti ugalik. Isuwa na tagibasit kayo. Saan nyo na panunutan day dyan? Nalpasan. Tinapatag. Kahit nasayatay lata. Ay, napakawanan da ko maaading ko. Ikarig, sana na maulit pa'y dayjay. Ala, saan na day ta tinapatag? Awan pagdanagan nyo. Dito'y kayo nagyan. Makita am ti kinasayat na Samuel gagasawa ba kay? Unla kay. Ay, napagbabawyak itan dagiti inararamid ko kadakwada idi. Ay, daytan ti bagbagakan ka. Kwarta lang amin tinapatagkan ka ide. Gaputa makitam idi nga awananda. Pagsasawam latan ida ti agkakasakit. Mala, sapay kumata nakaamiris ka na naming pinsan. Itangag ka sa pulan tayaw. Isuda mutlaang timang tultulong kada tayaw. Alawon lakay. Naamiris ko asaan anasaya at dayjay ngay nararamid ko. Kinapudno na. Mababainak kadakwada ita. Nangruna kan ni Samuel. Nanyangay nga ron, nalpasan. Tinapatag at nakamiris kan. Sapay la kumata saan na maulit pa. Ne, sa dino ti papanam, Ryan anak. Domingo ita, intayo makimisa. Masadutak, mami. Makaturturugak tumanan ni simbahan. Nakailatan ti mapan? Anya, Ryan, laglagi pom kumaakanayon ti bagpakakan ka anak ko. Pagrebengan tayo kas anak ti Dios ti agdayaw kan kuana. Da kayo latan, anda papanak, mami. Sa dino nga min ti papanam. Ijemol, kadwak dagiti gagayam ko. Sino agagayam mo? Hey, ni mami man. Masapol pa ila ka di adamagan nyo amin na kita. Dakalahon, baro akon. Saan akon nga ubing? Kayan saan narumbang, protektaran dak akas labasit nga ubing. Ryan, awan mo. Sige kitin mami, tagdardarasak. Bye. Ryan, mabitlaang! Ryan! Saan na kayo ngayon kang kano ni Ryan, ma'am? Wan nga rod, suling. Manipod na ibarkada ni Ryan, si mabalin ti ugalin. Na-impluensyaan ka dagiti barkada na, ma'am. Wan nga rod, di na pa yan kaya ti makimisa. Ay sos, diyo sarda nga nabagbagaan, ma'am. Kandiyo itulok ka kanayon arumwar. Tama nga nun niya ti mapasamakan kwa na. Sapay barumbado dagiti taduma barkada na. Madanagan aksuling. Nagrigat gayam no awan kabinadang mo amang bayabay iti anak mo. Kabayatan ti panagdakkel na. Ala, di kayo nagliday, ma'am. Adaak mo da katulungan nyo amang bagbagakan ni Ryan. Agyaman aksuling. Ryan, napnapanam iti kalman. Iti balay ti barkada ka, mami. Naibarkada ka nanak ko. Pangaasim tapilyam ti pakibarkadaam. Tapno saan da ka nga isungsong anak. Amangan no makasursuro ka nga agbisyo. Mami, arak lang mo ti bisyo dagiti babarkadak. Anya, saan? Sardengam ti uminom iti arak. Basit lang mo't, mami. Umawawag ti girlfriend ko, mami. Anya, at ang girlfriend mo? Wen, apay, bawal man yun, mami. Amin lakit din, may parit. Ay na anak ko, ubing ka pa, tapno makiayan na ayat. 16 kun, baro akon. Anak ko, ala ide po man pa'y deta cellphone mo, nagsarita tapay. Mami, imbis a suportaran dak, kan suportaran nyo amin nga aramidak, kun kontrahan dak. San kayo kumamit nga, agbalin na kontrabida iti biyag ko? Ryan, anak ko, di mo kumamot ipagpakay. Mami, kwarta yaman. Apay manan ti kwarta. Adda nga rod pangaramatahak.
Noan niya ti kasapulam, ibagam tasyak ti kumatang. Una yan. Nakaimimot kayo. Nagaduti kwartayo. Aduti negosyo tayo. Nakaimimot kayo. Saan ang mabalin at ikayat mulatan ti matungtungpal? Nakilak nga rudan. Ngayon kasla ubing pala ti panang trato yung kanya. Apay, kabailamon ti tumakdar iti bukod mo asaka, Ryan. Di talaga yan. Basta ikandak iti ado a kwarta. Wano itad yung titawid ko. Tayo panaknag ko kada kayo. Akabaala akong ti agbiag asisya. Anya? Anya, itad yung titawid ko, mami. Saan ang mabalin, Ryan? Saan ang mabalin? Nakaturugan ni mami. Libasak nga alaan ti ATM na. Dahito iti wallet na. Dahito talo ti ATM ni mami dito agduduma abang ko. Alag ti may isa. Idulin ko dito Ta-diskartsak to no kaso no amaalak ti pin number na. Nalakala nga diskartsan dahita. Suling, ayan ni Ryan. Nasapa mo tarim war, ma'am. Napanan nag-eskwela. Ne, itaman pa'y anasa pa rin mo day chay. Wan nga rod. Adda siguro aramidan day di pagadalan da, ma'am. Unay lakat ti anak kun aya. Sige, ma'am, tay sagana kun ti pagarmusaran yaw. Sige. Hello, Ryan. Hello, mami. Nakautangak. Kat pang-tandak dagiti nakautangak. Patayin dak. Nujak maitad ti utang ko kadakwada. Anya, sa dino ti ayan mo? Adak ni ti bangko, mami. Sorry gamin nalak ti may sa ATM card nyo. Mangirwarak iti kwarta tabayadak ti utang ko. Anya? Please, mami. Itad yung ti pin number ti ATM nyo. Bugbugan dagiti nakautangak. Nujak makabayad itan. Please. Sige. Itad ko, anak. Ryan, kasanungay. Matuloy tayo ka din, malpas ti klase tayo, ha? Agjajamin tayo, ha? Katwa na. Itakit din, ha? Intayon. Anya? Oy, di pala napas ti klase tayo. Ag-skip tayo ni ti klase tayo. Ay, wala niya. Mabalin, met. Wen, Alfie. Kat, asino ti kadwa ta? Siyempre, dagiti sigot at tropa ta, ha? Sige. Ni Gina Akiljoy ti sumungan, Alfie. Oy, awisin ta? Kay Giday ta kadwa. Pag anong ti kasta klase ti tao? Gina, papanam? Agklase Alfie. Di ka na klase. Ada papanan tayo, Ay saan? Diyak kayang taglangan. Ay na, maditi na singput unay. Padasa mo ti agpasaway sagpaminsan. Apay, di ka maboring, ti kasta nga raramidem. Nakasingsingput ka, nakaulimat ka pa'y. Kuha ngamin, Alfie. Ay na, Alfie. Bye-bye, Auntie KJ, kadwa. Maburing ka no, awisam dahi ta nga anak ni Mamir Miraot. KJ lang arudan, awan pa'y kwarta na piman. Sige, panawan kayo pa'y. Hala, yung kag-eskwelan. Barang maka-eskwela ka. Kat maadaan kanto iti kwarta akas kada kami. Anak ko, nakaaduak ita itinaglakwan. Nalakok amin tinatang nga inyudong ko. Ha? Kasta ka di, tatang? Nasayat nga ron, Naranak nga min dagitay bisita at isukay. Ginatang da nga ron amin dagitin lakaw. Kasta ka di, tatang? Mato'y talawans mo inton bigat anak ko. Saanan, tatang? Igatang yukit di iti bagas tayo. Awan mat ti paggastusak iti pagadalan. Tagbalbalo nakmat. Igatang mo iti meriendam, Saanan, tatang? Iduling yukit di. Adamot tayo ipagpabalo nyo at tinapay. Iso ti merienda. Ay na, agyaman nakta nakasingsingput ka anak ko. Agyaman nakmat, ta nakadungdungo ka kanyak, tatang. Patpatgan ka ngamin una anak ko. Pasensya ka na, tasaan tabak nang. Isungagan anos ka, wen. Da kayo ti agan anos, tatang. Kandi yu baybay anti salon at yu. Tapno saan kayo nga agsakit. Wen, anak ko, parakan ka. Ikarik nga gadalak na imbag, tatang. Tapno makagraduarak. Kat maadda anak to itinapintas at trabaho. Di kay tubaybayan, tatang. Ay,
West na ako dato ang Ryan, naibusin. Anya? Kunak manubak nang kayo. Maibusan ka gamit ti kwarta. Ay nanatyanan nga ti pitakak. No siya kita do pa ya. Nabakbak nang kayo ang amda kami. Hala, di kagdanag Alfie. Sana problema. Siyak tag gastos. Os! Talaga? Wen, awan problema iti dayta. Igam ko ti ATM card ni Mamik. Wow! Solve nga ron, makasta. Wen na. Solve na solve, Alfie. Anay ko! Ay, sorry Pasal-sali kamot kami nitipagnak. Anay ko! Binadda ka mo tantisaka, Ryan. Diyak nga rin gagara. Apay ngamin na di kag sapatos. Nakachinelas ka kung may agiskwela. Talaga masakitan ka no masagid labasit. Tawan sapatos mo. Nadadaal nga mintay sapatos ko. Ay, piman kamat. Ikang ka kuma. Angam, sanan, tama nga no agroam ka. Sige. Naglastog ni Ryan. Paglastog na lang unay ti kinabak ng da. Diyak man lapan pansinan. Sa bali ti ugali day ta kaadala. Ryan, ingkag diguson. Nakasaganan ti pagdigos mo. Kastamot ti pagsukatam. Masadutak. Diyak agiskwela, nanasuling. Apay nga ay. Masadutak kon. Sana bali tabak ng kamimat. Ay na, Ryan, Barok. Nasaysaya at mo't lang no makaadal ka. Gundawayam kit ti agadal tanda pagadal mo. Sana kas kadag iti dagdumang agtutubo dita. Nga uray kayat dati makaadal ka, sana mabalay tawan pagadal da. Apay ay adiktaran dak nanasuling. Ha? Asino kaya mang diktar kanyak? Ay, ibagbagak lang. Awan karbangan nyo. Tababaunan kaila dito balay. Ha? Ina, agsardeng kapayla ko mga agiskwila. Pasensya ka na nakaw. Uray ka sa ti ayat ko amang paadalkan ka. Saan nga umdas ti matmat gadak apagadal mo? Sayang ti aldaw, tatang. Unang kurang at talaga Tumuyo nga. Adan inaplayak para iti scholarship, tatang. Ikararag tayo. Asapay kumatamay sa kadag iti mapili ang maikan iti scholarship. Ada ka na nako. Nagkapwam. Manunga aldaw asan ka nagawid. Malas. Nabakak manan. Napan ka kadimanan nakisugalan ako. Ayan tilukan mo. Awan nga ruden. Naabak iti sugal. Anya, unay kamatan ako. Manun alugan tin sugal mo. Ininutan ang maibibos ti pundarta. Gapo iti panagsugsugal mo. Apay kat kwarta tayo mo ti sugsugal ko. Saan ko mo't atakdakawan? Anak ko, laglagi pam nga awan tinagadalam. Agpadata nga awan nagadalan na. Imbagak idikan ka nga adal ti into naram. Mabaling ka di, mami. Di da kon sermonan tanapulo ti ulok. Ray. Please, aburido ak. Isu adiyo ko man degdegan ti pan naka-aburido. Nawatan nyo. Tatang, naipromotak iti trabaho. Siyak itan ti manager iti kumpanya pagpapaayat. Ay, kasta ka di anak ko. Ay na, naayat talaga ti Diyos. Kablawan ka, anak ko. Agyaman nak, tatang. Nupay imado ti responsibilidad ko iti trabaho. Ayos laang. Ay, uwan anak ko. Kabailam da ita. Aywan, nagsweldo akon. Adtoy. Da kayon ti makaamo. Tada kayo ti para gatang iti masapsapol dito'y balay. Iso ada kayo ti pangirimitak iti sweldo, tatang. Ay, nasan Basta igaman nyo ti sweldo, tatang. Bundawayan nyo tabalasang akpay laang. Kasta aya. Wen, tatang. Iso ada kayo ti prioridad ko ita.
Adto ti taraon, mangan kan madam. Tapno makatumar kay ti agas mo. Ang yaman suling. Ni, apay ngagsangit ka ngay madam. Ay ayak lang amin ti bakik. Apay asyak po ay tinakaptan iti ang duduma sakit. Ay, patib karam ti pakinakam mo madam. Agimbag kan tumulaeng. Basta tumaram lang iti agas mo. Nabaybay akong ti kakaisuna na batbati ang negosyo. Ay na. Mami, ilako tayo ti restaurant. Total, kimapsot mo langan. Pag business tayo langan iti sabali. Ngamrayan. Ken paggatang nyo mo tayo iti agas yo, ti daduma. At dapay matpaggatang ko iti agas ko, anak ko. Maibos to ti urnong nyo. Iso nga, ilako tayo day jay. Naimbag nga oras mo, ma'am. Ha? Ryan? Sikamot gayam dayta. Kunak no asino itayan ti sa nga ilik. Kumusta? Kimutong kamatan? Oo, nga rin. Ma'am. Mabalin ka di. Di nakawagan iti ma'am. Si kakit di mat. Nagkaadalan ta. Ma'am kun kunamkit din kanya. Umayak ko mag-apply dito kumpanyayo. Namuak namin nagkasapulan kayo iti janitor. Ha? Ala, saan ang maibagay kan katikas na ang trabaho, Ryan? Awan nagadalak, Gina. Naibusan ti kinabak lang mi. Nakababayin man nga baga. Ang nailumlumak ka naigumunak iti bisyo. Kat day tati nakaibusan ti kwartami. Ken masya nakitiinak. Masakit ngamin. Kat awan ti amok apangalaki ti pagpaagas na. Sige. Awan problema iti dayta. Awatan ka, Ryan. Kan bayam, takitaak no kasano ang matulungat ti inam. Agyaman ako na, Gina. Talaga nasaya at katao. Kat pakawanan na kuma. No tinagtagibasit ka, idi. Ay na, awanin kanyak dayjay. Lipatom daytan, Ryan. Nabayagan anapasamak daydi. Linipat kon. Aganat kay Jesuda, anak ko. Di mo liwayan tagkarara ka ni Apo Diyos, wan? Kaya di kagliway ang mapan makimisa, ha? Wen tatang, uray da kayo ha. Agananad kayo matakan ayon. Di kayo nagbambannog. Ay na, di nakpakadanagan ditoy. Sikakit di tirubang nga aganad iti papanam. Agsingsingpet ka, anak ka, ha? Ay Alma, urayong biitin ni Ma'am Olga at agsarita kayaw. Wen na Elsa, agyaman nakmanan Ay na, husto ka din day panagyamyaman mo balasan ko. Talaga agdi kang pampanunot din. Nagtangkan ti ulong. Sorry, Mami. Ha? Isukan ni Dayjay ti amo ta, Nana Elsa? Ay wan, ung-ungtan naman ng jay ampun na. Ha? Nakaung-ung ni Madam. Iso nga ano samuan. Ang patyag ang mairuwam kan tumuilaang iti kastoy nga ugali na. Kas kanyak, nairuwam ako. Di karong rumwar dito'y silad mo, sika din. Agrepaso ka. Ay, adaytan ni Madam. Ay na, nakabutbutangot, Nana. Ay, Madam, adan ni Alma. Simang putan. Sige, pag inanaam, pag meriendaam, madamdaman ton ti panagsarita mi, tanasakit ti ulok, aginanakbit. Ay, Mala, umaykan, balasan ko. Agmerienda ka pa'y. Mami, kaya't ko timapan ni Jimol. Sige, Kyle, anak ko. Rumwarta no madamdama, okay? Ni Dindin ngay, mami. Santa ngay kuyog. Saanan? Pasalsali lang ang dayjay. Asino nga ron ti kadwata arumwar? Buring ano, dudwata? O di kuyog tadagiti do ababaunan, anak ko. Ha? Ay,
Sige, Mami. Elsa, Alma, panawan kayo pa dito, mol Bantayan nyo ang naimbag ni Kyle. Di yo pampanawan. Numapukaw ti anak ko. Dakis kayo kanya. Uwan, ma'am. Wan, ma'am. O sige, dita kayon. Apay ang nagbati ni Dindin, Nana Elsa. Ay nabalasang ko. Di na ngamin kay kayat di ampun na. Ni kay laeng ti kay kayat na nga ipaspasya. Ay, kaasimot nga rod ni Dindin, anana. Ay wala. Masyanak mat nga rod iti da iti nga ubing. No apay pailang amin nga inamampun ni madam. No kasjay tumit lang ti trato na kenkwana. Kanayon na nga ungtan. Basit lakam mali ni Dindin ungtan na adagusun. Ay, kaasimot nga rod ti ampun na ano kasta. Wala. Masyanak nga rod kin ni Dindin. Pasaray agsangit no kwa. Ngam saan akayat ni madam nga isakit ko ni Dindin. Isu ano makitam nga ungtan ni madam ti ampun na. Ay na, di kan makibibiyang, ta sigurado ang maungtan ka. Dindin! Dindin! Nana Elsa, Kayan mo! agong ungat manan ni Madam Asimangpet. Ay nawon balasang ko. Kasta talaga day tanga amo ta. Numaditimod na asumangpet. Ni Dindin ti pagpupungtutan na. Ala, kaasimot ati ubing. Ala, trabaho takit din. Di mo bibiyangan ti amo ta. Tapno saan asika ti pangibawingan na iti pungtot na. Ala, agtrabahutan. Dindin, Rabin, ingka maturugan balasang ka. Agribyo akpay, Nana. Rabin, mapuyatan kan. Maturukan. Saan? Agungat ni Mamik no maturog ak adagos. Urayak nga ag-alarm ti alarm clock. Tayin niya alarm ni Mamik dayta. Anya? Ungtanak ngamin no labsingak ti kayat na. Baka turturog ak nga rudan nga mabutengak mat ka ni Mami. Isu nga urayak nga ag-alarm dayta. Ha? Ay na. Nakakaasimot da ito nga ube. Dindin, buludan to'y tablet ko. Kahit mo? Ha? Agpaiso manong Kyle? Win, takakaasi ka mat. Di ka pa'y makaigamat iti tablet. Atay, buludam Agyaman ak manong. Di mo dadadailan Sige, panawan kan. Manong, mabitlaang, naidupmat. Iun mo Madimat. Malaka. Apay ngay, dinadal mo sa matan. Ipulong ka kan ni Mami, ta dinadal mo ti tablet ko. Ha? Saan mata, manong? Talaga adi ka ang pampanunot, Dindin. Nana Elsa, ungungtan manan ni Madam Olga ni Dindin. Wan nga raw. Ay, kaasimot ti ubeng. Apay, adda kwartam apaggatang mo iti sukat hindi nadaal mo, ha? Saan ko dinadaal, Mami? Ay na. Sutil mo't nga minday jay akail no daduma. Ni Dindin ti pabasulan na no kasjay ang makabasol. Anya? Masigurado. Aramid manunday jay akail da ito. Kasjay ti style day jay nga ubeng. No adda madadaal na kagawaan na ipabasol na kin ni Dindin. Kit ni Dindin tumatan ti nakakaasi a pagsasawan ni Madam. Ay, kaasimot nga rod ani Dindin. Wan nga rod. Mala, agtrabahutan balasang ka. Nana Elsa, Nana Alma, mabalin ka diti makiturog diti siledyo. Mabutengak ang maturog iti siled ko. Tama nga no may tagtagaynap ko manan ni Mamik. Pati ngamin iti tagtagaynap ko katungong tanak. Ha? Ay na, ang mga nuagungat ni Mami. Nakaturogan ni Mamik. Saan nakamakita ditoy? Mala, kay dantan ni Dindin, Alma. Sige nga ron Total, nalawa mo to'y kamata. Pagtingaan tanan ni Dindin. Agyaman na, nagsisingpat kayo, Nana. Anay ko. Ha?
Nay, apay akala at anagrupangat ka din dain. Ni, apay nga gigamam ta kilikilem. Ikwa, nasakit ngamin ti kilik-kilik. Apay, nan kitaag man. Saan? Di mo kitaan ti kilik-kilik, nana. Ung tanak ni mami. Apay, ay kitaag lang ang balasang ka. Alan, inayadak akitaan, wan. Alan, din. Antay tao. Naglamati kilikilim din. Ala, nan ano ta kilikilim ngay? Ni mami, kinudot na. Anya? Anda pa'y dito'y lupok. Nagado. Di na kaya't nga ibagakada kayo. Ung tanak ni mami. Ay, sus. Mala, di ka madanagan. Tasaan na ka nga ungtan ni mami mo. Mala, maturog kan mo. Apay ngawan pa'y laang ni Dindin, Alma? Ay, sinuko ni Nana Elsa, madam. Nagbulakbol man nga tanti awanan bain nga ubing. Agsaga naman ng dayjay kanyak apaman ang makasangpat. Talaga na tangkan ti ulo na. Madam, simurot ni Dindin iti maestra na. Di na kanukayat ti agawid. Anya? Talaga at pagpungpung tutunak dayjay nga ubing. Awan ti rumbang ipalawag Nana Elsa, anyat mapaspasamak. Sino dagiti bisita ni Madam Olga? Ay, dagiti kamang ti otoridad balasang ko. Imbestigaran dati napasamakin ni Dindin. Nagipulong gayam ni Dindin iti maestraan na. Impulong nater aramidin ni Madam Kenkwana. Anya? Isu nga impasidong dapay laeng ni Dindin iti maysang ahensya ti gobyernaw. Aging gaama imbestigaran ti amain. Ay na, sapay lako matamay kan iti hustisya tinapasamak iti ubing. Okay kakadilaang dito'y Dindin? Wala na, Alma. Diyak kaya ti agawid tamang ano niya manandaramidan ni mami kanyak. Ala, sana bali Kanayon da kanto asarungkaran dito, Iwan. Wan, adamat kiti kay ayam ko dito'y nana. Nasayaat nga ron no kasta. Atoy, inggatangan ka iti kanam. Agyaman ak nana Alma. Nana Elsa, awatom daytoy. Anya dayta nakasubre ayaw awat mo kanyak, madam. Kwartam. Ala, awatam. 10,000 pesos amin dayta. Ken adtoy matkan ka, Alma. Sagdi 10,000 pesos kayo kin ni Nana Elsa. Ni, apay nga ikanda kami iti kwarta, madam. Awan, kayat ko lang nga ibingay ti kwarta. Maasyanak namin kada kayo. Amok anarigat ti panagbiagyo. Madam. Alan, idulin yung dagita. Pauitan nyo dagiti dadakkel nyo. Ay, agyaman kami nga rod, madam. Awan anyaman na. Ayun gayam, kasapulak ti tulong yun, Nana Elsa. Alma. Tulungan dak kuma itiin kaso da kanyak. Awan matmadi nga inararamid ko ken ni Dindin. Wan, pudno nga ung-ungtak no daduma. Ngam saan ko akab kabilan. Jak kinudkudot. Madam. Iso ada kayon to ti agsaksi inton hearing mi. Wan? Ibagayon tong awan dakas ngar aramida kinidindin. Natinag ngamin iti bike na. Iso alimitam ti kilikilina. Kan tilupo na. Ala, idulin yung dagiti kwartayo. Ikan kayon tumanan iti kwartayo no malpas ti hearing. Dakdakkel tupay ti ited ko kada kayo. Okay? Ay, diyak kayat ti agsaksi iti kinaulbod ni madam. Ay, nakarkaro pa'y kanyak, Nana Elsa. Sigurado akagura na ta ni madam. No di tapat ganti kayat na. Iso apanag ko na nasaysaya at siguro no pumanaw tan dito'y balasang ko.
Ha? Sumapul talaang iti sabali a pagtrabahuan ta. Sige, nana. Mabuto ngak mo agtrabaho ditoy. Apay ang pumanaw kayo? Awan mat madi nga inaramid ko kada kayo. Wano? Adda basol yung kanya. Ay awan inaramid mi abasol, madam. Ngam saan mi ngamin akayat ti ibagbagayo a panagsaksi may inton hearing niyo. Anya? Kat, si Alma, pumanaw ka man? Uwan, madam. Pasensya kayon, Awanan kayo itibain. Ala, isobli yung arod ti kwarta nga inted ko kada kayo. Uwan, madam. Atoy, jak kinuti day ta kwarta. Ay oray siyak, madam. Jak kinisayan ti kwarta nga inted yo kanyak. Ha! Ala, pumanaw kayo no pumanaw kayo. Awan babay nyo. Di yu pa'y amo ti makitinulong man. Ala, panaw! Mami, kasano ako ngayon na mabalog kan? Kailan ako? Sorry anak ko Ngam nagbaso na kinidinti. Mami. Agsingsingpat kawan. Di ka madanagan. Tagpakpakaasi akadana na Elsa ken Alma. Tasanda ka pampanawan. Basta agsingsingpat ka bayat ti kaawan ko iti danam, anak ko. Umuna ti amin. Kayat ko ti agkidnaw iti pamakawan kada kayo. Nana Elsa, Alma, gapo iti kinauyong ko iti kanlabas. Ti amo, awan ti pakadosaak. Ngam nagpitutak. Madam. Agpakpakaasiak. Saan kayo apumanaw? Tawan ka duwa dagiti anak ko. Amok anasingpat kayo. Isuada kayo ti pangitalka kadagiti anak ko. Ket di yu pagdanagan ti sweldo yo. Tagtultuloy latta ti panangted ko iti sweldo yo. Tada dagiti negosyo kapangalaak iti pang sweldo kada kayo. Basta ikariyo adi yu baybayan dagiti anak ko. Ay sige madam. Ipagpagapok kada din kan Kyle. Uray siyak, ma'am. Nakaasid amag. Nawan mga sikaso kadakwagan. Agyaman ako na kada kayo. Mami, kumusta kayon? Kumusta kayo, Mami? Kailiw da kayon. Agyaman ang tasimarungkar kayo, anak ko. Kailiw kayo matunayan. Dindinan na. Pagawanan na ko, ma. Sorry, Mami. Gapo kanyak. Iso nabalod kayo. Saan? Awan ti rumbang nga ikidawam iti sorry, anak ko. Tasyak tinagbasol. Basol ko ti amin. Kat pagawanan na ko, ma, anak ko. Pagpapabawiyang tinaramit ko. Patpatgan kayo kinimanong mo kayo. Patpatganda ka mat, Mami. Diyak kaya't mabalod kayo. Nga may balod na kayo mat namin. Sana ba Tada ka si Titis. Iso timang tulong kanyak dito Nagbabawi ako dagiti nararamit ko iti kalabas. Iso nga agsingsingpat kayo kumawan. Agadal kayo anaimbag. Tainton makarwarag dito'y pagbalutan. Sulnitak to ti anong kurangan. Happy graduation, Kyle. Din anak ko. Agyaman kami, Mami. Thank you, Mami. Nakalpas kami iti panagadalmi. Kat agtinulong kami kani Manong Kyle amang tad iti kasapulan nyo.
Wan, mami. Di da kay baybayan kani din. Ado tinapinta sa plano may para kada kayo. Para iti pamilya tayo, mami. Agyaman unay kada kayo anak ko. Ta itilaksid ti kinauyong ko nga ina idiuping kayo pailaan. Nangron akan ka din. Kat napatagak lata kada kayo. Gapo ta ure anyat mapaspasamak. Inada kayo lata, mami. Kat ure ang pundaklaang. Pinagadaldakmat, mami.